I dobar dan, ja sam Ogiman. Danas ću vam pokazati moju top 5 listu igrica koje bi želo, što bi ja najviše volio 2014. godine. I ajde da krenemo. Na 5. mjestu Sims 4. Mnogo me je smorio Sims 3. Stalno neki pečevi. Imali ste vanzemaljce, možete da imate vanzemaljce, krave u kuću, konje i sve života možete da imate. I zato jedva čekam Sims 4. Onda na 4. mjestu je Need for Speed. Ali ko je Need for Speed? Need for Speed ušće. Vidio sam na Screen Fanu, to je gamerski časopis, da će kroz Beograd da se vozi i to će mi bude jako zanimljivo. Onda na 3. mjestu Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 5. Zajebao sam se jer sam rekao na 3. mjestu Assassin's Creed 3, pa shvatate. I Assassin's Creed 5, ko zna šta će da bude, da li će nastavak onog dela ili će nešto novo, ali bi ja volio da bude kao neki samuraj onako u Japanu. Onda na 2. mjestu Watch Dogs. Mislim da je svako čuo za tu igricu, skoro svako dobro. Ali ne veze, nećemo više nju da opisujemo. I na 1. mjestu GTA 5, ali za PC, kao i Watch Dogs za PC. Jedva čekam da izađe za PC, odmah skidam. Koliko god da zauzimam, može i 100 GB da zauzima, skidam je. Ali bar će da zauzima 15. Mislim da je svako isto čuo za GTA, ali svako. Dobro, možda ga nije igrao, ali mislim da će kad izađe za PC da krene već thriller za 6. Ne znam. I to je bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu.